ko bakirambia mona abantu bamanga asenye itomwa to musike okero twakorera sinere assembly yentangani omwana omuya sana naende tosikaine nekera yata mwati waga kikurega kieye asenye itiyo wantani buli obonene nganya gavana Kamanyanga intirateye serikali ya yerabe banyataka nyoroke tokareto ke kolumuru mnakonoga anyanyo tako temina oda na tegerera yowe talio motomo ngai na ndo mu America ege songo ya itire na karakyo bona yo excellence yongo sabaiga omwana yo mitoke asenye ntomo sene to bwaturari emineti besa chiria 270 billion osi koleta ko Nairobi to korega chama ngene timatene timasaba to korusi oto okero taisa ini na kibao cha okero taisa ini itwe with the kwere no mugaba no ito abagira ko ito twantiroke okero muna koruga obo speaker muna korenda serikali yangu konjerenda tomo komo agenda Nairobi arende tira sijimara moja omwana mokege sora obo seneta toko mwalioka ekiao yukokorana bono tigara ligipinde gikyane kyomo eri agendeka na inwa bagetutu mora bwato bo seneta obo totigara na ito gavana otogo kora atobatera kiyaye bono okero twakore twali naegende gyokogenda no mugavana erinde togenda magana kabirani abogetutu yaitu abantu baminto nabwaba na inde nabuna atebetinga niko nyuma yako 2017 na agaiga se wodi eno nyambatie iboira aginende 2022 nyambatie akabomori take akantengori bwango lakini tanyara ugetengori lakini bono ninde chinguru na janje ndamutengori yorende abantu abamba gwanchete ekaro nale koliye karo kyo speaker abantu baminto mugaba noyo gatenenete nanji tantigeti na ichenga tebanga oikamu gwate sia kole mirimo yae buya amatukali onsi atete kubambikira ukyo baba eli akabere ekarago chore serikali yae agacha akandangeli agante ibuge tutu kibodi sano nemo na ende nimba nchete nintaetemba konya asi wodi cheito isano nemo tokanyora ase birobo biribiya yago chora abante binene obo waziri obo minister no chief officer kere wodi yabo getutu ekanyora libaga kiwodi kyonzi sano nemo obuna bwo bwanchani bwo mugabano na ende karotu akorete na ende tokanyora ngaba getutu etora abange sana constituency ite bwade kiwodi sita kire kinene nere bwade kisub county ibere Nyamira na ende tokanyora keroka yabe irenene ebwata abantu baisaini tukaanza magana ya municipality. Saa hivi vile tunaongea Keroka imekuwa upgraded to a municipality status. Hiyo iko Masaba North ile sub county nyingine. Kwa hiyo tunashukuru. Tukipata municipality kuna pesa inakuja kwa hiyo municipality. Kama saa hii pesa ya chini kabisa itakuja kwa hiyo municipality ni milioni 230 kwa mwaka. Na your excellency vile umekuja hapa, hii inaitwa Ikobe. This is the third largest polling station in Manga ward. Tuko na Tombe iko na watu 2000, tuko na Nyaisa iko na 1500 plus, na hii ni ya tatu iko na 1500 plus. Ile imeshinda watu wachache tu. Hizo two polling stations already tuko na watu zaidi ya 6000. Na ile mambo ya kuweka mambo ya municipality inahitaji watu 1050 kwa kilomita fulani 150. Kwa hivyo na mimi nakuomba ile kamati iliyoandaa ile mambo ya municipality ile special team tunaiomba ikuje Manga kwa haraka kwa nomboro milioni na itumanga sub-county tanya wale municipality mwale wanjana wayo. Na ya mwisho your excellency siku ni hapa. Kuna mheshimiwa ambaye alikuwa NAT secretary na pia aliwania kiti ya Kitutu Masaba na vile vile akawania kiti ya member of county assembly. So ni mtu tunamuenzi. Hii leo asubuhi kabla niamke walikuja kwa nyumba, nilikuwa hapa nyumbani ili nikukaribisha hapa siku ya leo.
abacha bagaka walenge zaidi ya 20. Mimi sikuangalia jana ukipeana scholarship vile uliongea. Wante ligaba na tebete na ndete kuligia asara gatatu university nero egwanzo mutienyi ogatana. Bamanya gontebi ngaboro nayo wikero mugaba nda tominyo kesa aigaki ase 15 ebe 15 to mangebe yemo yawo. Bono your excellency wane te birasi bigwanza me. Tingi chetingo tebi na ine tinda koereza. Bate abakisukuru nkira ibere mwayibu ikobeja achenge unsano erenza. Sengera manga no erenza na sengera model. Bate bana ubale tugoja ikobe bonsi amasomo aro na maya ebirasi bya university byanzerero gorayo. Awante vivo. Gobono your excellency I want to rangilie parasa tobe komo kutana base university ito ya achire sengera manga. Ega vale tiale. Naenda no to bate professionals. Oyo osirire umo professor itomaranga mwabe yensa ekona mata. Dr. James Mumanyi mwabe yensa mate. Professor Mboto mwabe mata. Dr. Kero mwabe limumbu aligaba ndabonzi baranone university yanseti. Umwata bali mutiale bago ansembere mu chiro liyo. Your Excellency, aina abantu makolene ningote ne proposal ya obanga nkonya ora natule nkonye te. Lakini batinda akageti mwegule na ikirie. Wono gavana no muntu muyale na inde go etani ya yonsie njeko basaba mu bwatesi. Na inde no mungaini yale. Okolira amatem ko 2013 chikaunti kianse. Kabomo deputy governor ebipindi bibere. Ogairo mugabana enuswege pindi keria tigere tulenda ale gukore. Ohenderei abantu bamiteka notaeto umwana wawe kigende sukuru akora ete. Yoko mutoma aso muntu okora matemu oso muntu mungaini. Boro na no musaliga akolire gasieria maisa akako na gukora gesale koligio lio kamubwatire tayo moere lie byombo. Boro ndabwatera yalibe byombo mbobenda akore. Ino tabi no tsikia ye nago so mayani ringa kebito biko na mwari wajebe boigo. Ani mondo mobe mwanya ko mubwatesia. Motoko na kwebanga. Gaba na banda baitabira na ine niba maete chikura 1500 kiaraso ile litikuliale. Kuya mono karibu sana, your excellency asenjera yo buhororo to kwaliga niga iga. Ole ndaba